utazotanga iyo ntererano ashagenda kubi wabo. Sukura akeza zero déchet akeza zero déchet umugambi mwiza w'isuku n'isukura zero déchet. Odi. Eyo. Mahoro. Mahoro. Yego. Meze neza no ni sawa. Yego. Ama twakumwe n'amatwari. Yego. Sinzi ko bakira ipanze. Meze neza. Yego ni sawa nzo. Nizere ko umugambi w'isuku n'isukura wakugeze ko muri ariko warumenye. Iyo kwege ibintu kwese narabizi kweri ashaka ubwo mbere umugambi waje hageze kweri. Iyo kureba intererano. Yego. Nibasha nangahe ko ntayi bitatu byonyene. Iyo kweri umugambi waje hageze. Iyo gaye. Iko. Nateye. Nibasha na kantu mushobora kuma kugira bihaza abandi ndabereke ko naje namaze batanga. Yakantangora ngwanca kwanje kandi usanzwe tubigenza uso umugambi wacu twe n'umutwara n'umugambi w'igihugu wende bazibabizi. Hopima. Zana ntuza ko mubona. Zana nakayeri. Nyakayeri faster. Ndanyotewe n'imihogo y'umuntu. Abantu bubuke. Kano nako abayi. Imicafu uri kuraza kutuzana kuri table nguko. We ntabyo ubona ngaho. Udashaka ko basohoka izo twanyoye zose baraziriye. Yera tunyoye. Ayo makontora makunzo abamisabwe. Ndebera vubu cyane hano ubuso kuba makuru. Wari muri Abantu batazi iby'isuku n'isukura. kandi no Uzaza muroga. uzareba uvumushyiraho bamaposa ngaha buryo basa. Muhungu bita amakuru ya Patembe oyekera hehe nyine tembera gusa nkuko nuko nane kusa nkuko nikubeye nare nkubu uvuze ko yeringa isabuni iragoye uri umusore ufise imbaraga ukiri muto ufise imyaka ingahe mbere cyumva prima umusore muzima w'imyaka 18 akavanga isabuni iragoye harageze yaho ukora ugakora prima witegura akaza kawe kejo kugira no Burundi uzobuteza imbere mu mbaraga zawe mugabo prima uko atembera nkuko mikaritiye usa nkuko namaramara ubona ko n'inkumi zo gutwenga huko
none ndabizi ubuzima buragoye ngabo gusa ufise imbaraga kora umusore w'imyaka 18 imbaraga mugabo sindo nkakuri akazi woronka akazi gute nyene wowe akarondeye ukakabura none nk'ubu wirabye kuva hasi kugira ku maguru wambaye imishambara nk'iyi isuku tanameshe ubona nde muntu yo kwifata akaguha akazi ko kwimbi wese ko kugira iki inde yo guha akazi vrema usa nk'uko utazi kogo utazi kugira gute uzi n'ibindi araningiye ku kazi mugabo umpaye akandi kazi wewe ije bitwa mutware Nzoba tazirangidi urunyumva urongo menda guha ikintu bitwa impanuro ivanzwemo no gukora urumva tugende no musi ndakoza agenda kwereka ko nzigewe koza akazi fata none mutware none umara maza karitiye yo mutware ga mutware hari imbeho tamurakora isuku mutware numva imbeho mutware bazu durasuka kamazi make uze gukora isuku muze murabyumva mutware uramba baza mutware abo usanga no mu nama eba yo urenda kuvuza induru mutware uramba baza mutware oka yo gira bukebuke ndakumesa ndakoza mutware gira bukebuke nimpuzu ndakumesura ntugira ingorane uramba baza no munsi ndakura rurosa ndababara urushatse gira bukebuke ukwegura oya mutware uramba baza mutware no hanyuma uzoza uramenya yuko mwandugo aho nyine mu ndababara mutware gira bukebuke ndababara rega mutware gira bukebuke mutware w'akazi n'akazi nagahevye mugabo ndagakorera iwawe uno munsi mutware uyu kunywera uzovuga ati mutware yarangiriye akamara igihe kimwe amazi arakanye bamwifata nabi gira bukebuke mutware gira make utabugenda mwibarabara woza kurumara amazi ndoga ubu gira make ndoga se umuntu wasaba kuza kuntemberera kunyura bukebuke uvuga ati mbega nabonye abantu menga ukirara kandi umusore ubwenge ufise ubwenge vrema ubu nzoza ndiyotse uraza akamaro k'isuku n'isuku ubu nzoza ndiyotse kuva no munsi bimenye nayo gucana amande wewe Aho kuntabera bakwere yambaye neza ubunyana ubw'umugeni ushike waka kazi aho ushaka hose rero gutakaro bamwita nyanda Sachibinama ingeriwe ine mu munani ingenga otu turamaze two gushira mu bihaye kugira byorohe gusa nzenaraye ego ngakabi karasohoka nk'akeza mushingana nibiki kuva nkavuga ugiye kwica kanyota kuje wumiwe n'amaki kwica kanyota mani kize tuvuga twe wangende utumuki ngiye nabona ngo cengo ndanuka ariko sha uburenda hindutse gisa n'umwabo twengura nezerewe ngo sa nayi nkaravaye umbuze oya nibakunkomere uwo nindega mana bakunkomeye hageze burya wosanga ewe rindi wewe nizi ivyo nakubwiye byose wibaza witwara nk'inyana yimuci naho nyene yabuze ubwazi bazi ko muti wabwumye jewe catabani ugenda wibaza muri icupa ngiye ntwamera yiwanje navunikiye ahubwo ndabishimye mushingana iwe se ntidufise ikindi dufise era njya mpanga isameje kwa gakubi naga kubi ndakaza kwede kamavuta mugabo hangorosa yitwara
kugira iki ngo kuboregwa ahubwo nta nukumeza nawe usigaye mbega wambara nk'abasani hose nawe ishingushe n'ibyo by'iyinyo yo ninda yewe hewe ninda bisinya ahubwo rero bakunkoreye kukunkomorera abo rero bakunkorera mu gashoga ntuze wegera bakoze neza kweri ndababuze nari kubahemba amana shayo abagiye barampanira abantu nkamwe nkuko ube wambaye n'impuzu cisukuguru wongiye mu kabari aho utoye ijana gusa niba kunkomere aho koko kuza muragenda mu kabare mutazi no kugira amasuku mutazi no gusuma nibaza barabakoma bubanze umese odi mutavuga bujya n'amahoro mahoro mugenzwa n'ibiki mahoro mu ama twari tuje gusaba ya ntererano y'isuku n'isukura yego mutarondera gusa kubyerekeye isuku n'isukura yonyene isuku n'isukura hano muranyishuza aya sikuvuga uko isuku n'isukura n'umugambi mwiza w'igihugu canke we ntuja mu nama ngango beje ko nkubura muri sose nkimenye nta kubere ko nkubura ca musi nimwe nigira mbyuka sanga muko murankuburira ivyo byo bije gute muri za mushinga sibyo uyu n'umugambi wa leta kandi sinzi ko ufise ububasha bungana gutungana gukwa leta ico coco ntico nashoboka ahubwo vuga utanga ayo mafaranga leta yagenye ivyo n'ibihumbi 3 gusa nta nijana ndabizi ko muyaca mu mifuko yiwanyu okay ayo mahera y'isuku n'isukura ntarigera nsanga nunga kwibarabara mwana nkuburiye nivyerekeye iki nta macongo ufise je nomera mwomwa wowe uvuga yuko twafasha imifuko yacu wowe uraduha iyo ntererano hanyuma turakwandikira akarese kugira ngo ubone ko ibyo bintu biri mu muco hanyuma we nawe icyo karese kakurinda ni uko atawundi muntu ashobora kuza mu nyuma akagira iki agusaba iyo ntererano ko cumwereka nta nijana ndabaho ubwo ni mugorore mugenda okay udufasha ukatubwira akazina kawe kazina kawe yego nta ngora nandika vitamine alimasi cyo mwe mwihaye n'ibiki buri kwezi isuku n'isukura mwe mutugirira isuku mwe ka nimero kawe ka telefone dufashe duhaka 64 119 164 sigara amahoro ndi mushinga abasawa tuzosubira barababesha isuku n'isukura twe dukorera mwebwe ze muraraba neza bro abo niba abantu umugore yavuka batoza by'ibintu by'isuku n'isukura abo sino biteka umugambi mwiza w'isuku n'isukura